image TV na paring naina sandok jaba thoram aikoi gi sinai basing thoram asibu mieng tabi ba khuding mapu ahan bamakta da ningomam Santa Kumar Singana khurumjari taramna oksari ngasi asi aikoi gi irakta wari watai taunaw gi damakta atom Anupama Devi lengsinduna leibire matam amada aikoina khangjaramba lafu haiba pambi makhal asi koi Manipur da marang kaina hobada natana maki la mahei uhei mapal amadi lafu masaji chaban natana aikoina sinabagi kainosi aikoi khangjaramde adubu ngasi si akoi matam gi chaukhulapagi matungina koi gi lafoi haiba uhei asi kakhraba matungda lemna mahalamba lafudagi su aikoina laihoriba magi mau haijaba tare mau adudagi koi paisa onthokpa yaba haijaba tare from waste to wealth koi onthok kaktagi lan onthokpa yaba adumba posak ama oirame haidana koi ngasi Madam Anupama thengnajar matung sida khangapodagi mahakam loinana wari utai sanabagi dongta koi hiram sida Manipur gi oina mangjin thana changsin beriwa dugumlaba madam ni madam bo han bumukta da image TV gi mai kai dagi amadi yengbi ba singi mai kai dagi taram na oksari ayha ki mai kai dagi su image TV bu amaju program achi bu yengbi re ba mayam bu khurumjari kharani numi khani gi mang da su aikoina koi gi episode haijaw tare mamang episode amada lafu gi maku dagi sa sungbagi thoram ama aikoi santok sakre adu ngasi si inau nauna aiko sandokna takpiyo haijake banana fiber hairagadi aikoi gi lafu gi masing haibneba hoi akoina lafu je haure lafoi je pale aduga lafoi du chaya boira kana lafoi dum mapung mari phar kan da ka akoina sare natba natraga na maru pambo ka kana khoina lafu thro je kathala ka hinjam khan khan thor chare adu loigra batung da mana du hekra batung da koin lafoi je pan gra ka mahi loi jam thakra kan koina le me mange na koina kaktat pi aba stage la ko je stage da koina manghan da bidai tare ko hauji ki lafu du ya laga lafugi ekoi magi ekoi di sudo stem hai mai makok se sudo se hai de stem ju parana te ma je sudo false stem hai ba anana ekoi chi yan thatlaga mai de masing yaul ba mayam do adu do ekoi na chingaga machine na sisina gera na traga ekoi khutna khot kera chingaga sta du degi fiber makhan makhan mayam tholai ba ada akupa pauba mayam magi layer du matung ina thoi ba ko ekoi na aching thoga aduna ekoi na lafugi fiber hai gi de lafugi masing ina ekoi na sumana khangnari lafugi masing dagi natraga fiber dagi sungak langje sinadi karam karamba product puthok pi khre aduga karam karamba product puthok ke haina khanbi ba adumba lei biraga sukhra adum thambi aikoina lafugi masing je aina hoji hoji aina tawjari ba thabak si da khoi initial stage haura pada ngai ri ba ko haura pa chi da khoina try tori je ya nam da khoi lafu makhal lei ri ba mayam je yam lei gra khoi Manipur da lafu makhal kuntra mu lei ram me ba haji maming khang kidan khena ba da mai lam lam do matung ne mai masing je quality kha ga khena ram bai ta anana adu khang matung da lafu khara phajaba lafu haitare magi masing du khara phajaba na koina phi khuma sare adudagi kitang pawba duna koina handicraft ki polam decorative item ba sajare adugi matungda adai lemhoba magi keno haitare waste khara ju lemhori ba ko aduduna koina taurije magi khogi mushroom haidare mushroom mai de khogi oyster mushroom gum je mayam chingum makhan je mayam na thanari charu dei tha bane ba adu huji kan di charu ji ju tangjala amni na ana khoina huji ki magi langji chingthokra kan de lemahori ba khogi waste sidai je koina substrate oina charu gi mota ma noi sijenaraga koina mushroom de phajana thar adu de adumaina to bom le natabida kitang pofalaga koina tawraga koi cushion gi manung da mon gi da hapado adumaina gum hapa adumai tar makhan makhan ji sare isam somna lafu haiba pambi ase magi amang ba mo leite loina maksina ba yai haibani aduga ngasi su ahan ba kwari batai saji aho boina koina hana khangjaram damba koi
लफुगी मसिंगजिदगी कसन साब याई हाइबसिसु कोइ आहानबो ताजव हाइतारे याम मनुंगदा रिफिल के काजे अखोइ लसिंगी मौता हाइतारे को थाइना दे कोइ येंधों मपान गदम हापमिदना अदु येंधों मपान मरते यु उचा मनागुम येंधों मपान हापमबो अदु न खरबु यु बेले सिसना किदंग अदु दे मोन बेने कतन दोंगदी तौररोय अदु लसिंग दोंगदी किदंग कैनो तौर अदु जु मरक हाइतारे तो सिजना बहुती याब अमुंगाइजै स्टेट के वेना नो पाउने नै थमजगे लोइना अनुपमा कोइ सिगी लफुदगी लंग सुंगगा हाइदि मांगदना हुंतोक्तना कोइ चाबो याब लफोइ चाग्रे नत्र मसा चाग्रे अदुगा थरो चाग्रे अदुगा कक्थत खरगा मांगबो यादना मांगगा लैगदव पोटो मतुदगी कोइ लंग सुंगबो याय अदुगा सुंबो साबो याय ना खनबिरकपुजे मसी करमबो मओंगदगी कदाइदगी तौर खंबिरकनो सिगिजे सुमाइना तौ आइना अदुम हाइफेट एकेडमिक की हाइफेट पंजरी आई जे इसा आई पीएचडी तौर जे लफु द तौरे अदु आई फाइबर द तौर नतेबा आइना तौरे जे मॉलिक्यूलर वर्क द तौर पदे माइ डीएनए आदि देगे आरएनए के का टेस्ट तौबने अदु इदु दा आई जे अखोगी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट में जे सुम चलगा सैंपल कलेक्शन चटप कांसिदा आइना लफु जे यानबा कांसिदा खरा अमना फाइबर याम यावबो मसिंग याम यावबगी यानबा ngamdabagumba adu degi aina yum da poraga natraga aina lab da poraga anda sum test over my DNA ke ka taw kan da mai machine jam kalam bodo adai du dagi akoi han gising ha saina dia koi gi wai dai na banura je bai la puli machine da ko season nai nuai adu dei season kala i khole ai je sum khalle ai di si so am kana ba je ka boys mai manghal li je ka mai taw ji ke na adu di sum khalap de gi aina sum internet da ke ka sum search to kan ta already aina ham ba di na te ko taw jari je atopa mapanam da dum si ki work se ka establish the pan gum dem phajana taw le adudagi in inspiration je lauraga he koi gi manipur da ju lafu so am hori je manghan da bida adudagi farmer jing da ju lafu he na thalaga koi gi cha na bagi or jo koi state ki production wo ju mapan da export bu taw ju ya ba pochibo adu itadi fiber jina ina sing horaga moina lafoi ke ka do yonjaraga la ke ka do yonjaraga both side benefit oi minaraga koi loi kana bina bi ya ne adu dagi ina makhata na thi je dum ba tawraga si work se hojari hoi adu hojik se anupama hoji isagi keno ma brand ama leibire ko maming kari ko Chankorb Pvt Limited adu masi hogdok pi baje masi karam ba matam dagi hogdok pir pano kya ko ire ngasi dagi Chankorb Pvt Limited hojik ken October lakta record aina hogdok jarapa je kano sigi Chankorb Pvt Limited January da ina register tawi 2024 gi January da adagi product puthokpa hobre adagi work se trial loina han hawe adagi ti machet khaga success phanga matung da ina product se chaba ho kari product ti hoji bok te puthopi gare aina puthoi je anamana handloom product haitare ko akoi gi nupi ni na ba phi adagi lengyan macha adagi akoi gi kaino handicraft ki ba bag kumba adagi decorative item yum da thamba gumba momento gi type to me aba adagi akoi gi flower pot haitare ko akoi yum da thamba aba adagi che khara makhan gi atha ba pa ba che khara adumai to ka ina try to okay ado hojik se akoi gi anupama na sigi potsi to pomatam je stay da sai takpi gare koi gi PhD gi subject kama oina PhD gi topic kama oina local une hajari ba ado hojik si masi tawna bahona rupada koi train to bi ga di leibra train isama pi kaino tawde aina anamana research oina tawre ai di masida aduga aigi staff singsi da ina training ke ka pi ba ida isana pi ra lamak try to minare kai noi da koi handloom haja koi da no kaino nate ba aduduna sidagi ke product sabe ya have adu explore to ba madar kale hana koi yimdong kuni pi sabe lo hei ra bane ba muka sari adagi chumnagi ate lang loi sa ha bani na just lang ji dang quality khara phagi ta di loi mak sabe ya re ba adun adumaina tawraga ho ado hojik se anupama gi hojik ki mamang da haigi gi bado isana loinamak koigi PhD ki topic kamo ina tawmbadagi hojik mayam ji galoinam thabusi tawmina wa hore adu matham sida di training tawi facilities du lei training hana ju taw jagre ko kyar base ka ko mamang da training program ani kha organize taw jagre ba ko aduna koina organize taw akhoi khak taw de adu atopa collaboration tawraga resource person ja to resource person ju mapadai ni amme hojik de koi loimak train tam ni haire adu duga ekoina
kaino Manipur Technology Innovation Hub aina MTI Hub aina IT Park ta leibado moi collaboration tawe moi na koi de support am PP mentoring am PP aduna akoina moi ga collaborate toraga makhan ki handicraft ki boiro P ki boiro koina mai toraga training makhan ki je mafam sida phangi training facilities je si na taba topa sida khare na tawge korke ga haiba adum bal leiraga di mapalamda adum tawba yarbra na traga uji akoi gi anupama no phum tawbi ba training je masi mak adum mapanda chap sana tawba ga samana bra hana di akoi ji khidang sothara me ko initial akoi he hawak pada hai tare ko adu bu ji akoi na leiriba akoi stage se sidi akoi na moi da training piba gi stage ai leishan hai tare akoi na thijal luba akoi gi ai staff sing jina phi saban khang de handicraft product pu saban khang de khan de sare adu ga ai gi site gi mo darkar laiba research ka myam do aina loi test loi tawre adu na akoi leiriba akoi de leiriba data adu de gi skills si tawraga akoi na mapan gi ni da akoi training pi ba ya ba gi stage samna haiba akoi gi facilities mayam je sida loi na mag leire mapan chalu gi mathau ta dre ahoi na dum mapan gi mi la akoi sida work training lo gon ba yare haiba ne yam nungai ji ta jabada anauba pot oina di puthok panina akoi sai nupi na innaba pi sing aduga akoi gamla gumba kai gumba sumba khara wa puthoi haibani ado ase akoi hujik sai da phangjari ba lafu jing haijaw ta lafu khara phangi base masi sila adum yabra natraga na anupama ba farm la thoina farma lokoi lafu thaba lomi jing thamaga farm oina tawbibra natraga raw materials je kadai di collect tawi maside huji ki oina di ai laiba phaba haigadra kaino work se ai na tumda tawoi bani na farmer jing je ai gi je pau ta kanda moi gi lafu do kaino mita yalaga thilo gas maina anamana oeba aduna ai huji ki oina de raw material wat pa leite wat pa leite adai du lam do kitang lapa gi transportation laiba irang jina tawra kitang khudong jada di lai adubu huji ki oina di raw material lai di bu je si ai gi oina di enough hai tare adum chap chana dum leijari adu tung koina di sigi agi ka work se kita expand tor matung da agi farm ama ai hana de gi planning tor leije aduna adu agi farmer makhan tharaga adu mai tor ga adu de adum use to ge kan ja tu hojik se anupama je koi tung da sulak se ge dui question je isa ji kadai da gi no kai le kai da gi no adu ga ima ipa sinau na kamai mas kya su leidan sinau na kaya no imai pa na kai maming koi yung kai pan biro bra kamai to ge tu su hape ai je aseng bagi di akoi ai haura ko je khumong da gi ne aseng mai ina ngang mai da koi khumong ku yum le adu de gi koi ji yum ho ga le la lamung da yum ho ga le la lamung da khelam mai kai adu de gi adu matung da akoi ai ni yum panjar ko ne yurem bam awang le kai adu ga ai koi ki ai gi pokpa bagi maming na atom ni konja sing adu de gi imagi ming na atom ongwi sanhan bi Devi adu ga akoi isinau mari ne aina akoi nupi ni nupani aina umchu bane adu de gi ai gi husband gi ming na Karam Ronel Singh aisa nu pam lai jare nam noi je anupama adu ziki saigi Manipur gi atop top ma phong kya agi lafu thilak pagi wa phom ju thambi gre adu ga isa gi farm ling amal lai nobagi adu gi honawi matang su thambi gre adu hojik si Manipur da phangi ba koi lafu khudi ma haijaw ta lafu kuntra mu phangi na koi ta je hai ba lafu khudi mak se akoi gi magi fiber si lang ji shamu pa matam da magi qualities khena ba lai bra na tra iman amane hata ya bra masidi kamaina ya bagi dil oine yai makhan loi mak yai ado quality di khenai kharam dana magi kai mai masing hai tar ko fiber je pat kan ba adu kharam dana yamna lingaga mai masak si julang chik langaga hai tar muka hai tar ta adu yam ju kan ba hai ta ching ba da tat ta ba aduna koina lafu makhan da di laire adu bu ching bagi di loima fiber di loima thoe mai hai thabak chu bagi mai work process ni sab mane hai bi ne ba adu koi gi hojik lai ri ba context sida koi gi lafu da gi sungi ba poching je masidi horopasu sorana yam kuidri sahi muki maya ko adai mutong wai dangai jiksi demand na chingba adum badi ka khara laibi bra na traga market ge chi di kamai to demand gi di kaino leire hojik akoina sari ngai da ju demand je yam lae hai dar adu akoina kitang hol to ga nga father thamme ba kai gi noi da akoina pochi gi description hai dar ne
ajana maji smai tobani ma shura kanda tarar shur bukta ma masu kok tabini adu degi mai masakti smai lai bini mai ne sti tak pada kanna tak pa yaba potni adu mai mai description nam fajan pining ba kaigina da anova potni na miem na se pugraga mana washing machine ta rong jaladi aidi poche kaina tawe na khoi da complaint lak pi ba adu dana mai description akhoi ki phi da thar pa mai na hand wash ni adu degi washing machine ya de adu tawdi ha ba ki description na do's and don'ts mayam do's and don'ts labeling fazana tawni ba ado yam cham cham na amaram thadi shubadi ya ba potni adu yam na muka gi ta kitang delicate we ba adu mai na ju shuba ya ba pana ju adu ga khar thana saraga na khoina dong khuna ira line shuba ya ba adu mai makhan makhan je thola ka dori ba adu panbi ngai marung je stay da ki lafudagi sungba fabric haida tare ko langzidagi akoi gi tonga tonga akoi muka dagi sungba katan dei sungba je panbi yu muka dagi muka dei sungba katan dei sungba mayam je sidagi magi khena base mai khena base na karino aduga lafugi sawa pije akoi sina matam da adugi nungai ba kana ba hagadra merit saigadra adum basing ju ki poching dei khena ba leibra adu su khara thambi hoi akoina aina hen hajin badi nate diko adubu akoigi lafugi machine je magi kana baje yam hen lai hai natural fiber ne ma je natural fiber akoigi lasing gumba gi kaida muka kai ka silk kai ka moi ga mane aduna yanam de moi je environment friendly or mane adum aduga koina degradable ju oire lebak da ka da koi da environment da soktre ba aduga si jina koi environment ki oigre ko aduna tab da koina si gi fi se koina set pa jaw matam da ada koi skin friendly we ba na ma lei do aduga kalen da gumba koina synthetic ki clothes si jina matam da koi humang jana na raga wa ba humang so mom le do ma lei ro ma di airy oi du ne ba ma gi je aduna nang chin cha pha jana ba koi breathable pi ron akoi na tha ba kitang si changa koi phun na to bo do adum bo oi ro ma breathable or ka masa isa da comfort am pi bo do adu ju oi du ne ba aduga si nyam ji lai ga matung da koina atei gi fiber ga aina test tau jar mata magi flammability na magi kaino mai jar ja isa da uncha da koi soi da na mai cha kra ka kai to magi flammability je name me adu na ai mai ji ha ka da matam khara chang mani na koina muthat pada khuda koi sa koi sok ta wi kudum sa do adu gumba malai adu na ai khoi gi asum haija gi ko kaino da moi gi future magi prospect hai tare ko moina mina ga ayonda solution tau bi rei program ju yaw zero ba ko moi gi je khoi gi flight je aeroplane je si gi da aeroplane gi na khwai gi pam mi ba pot se masa je matha ta pai ra chatui ni na ma je yang ba ju pam me ba light weight hai tare ko adu de gi mai ju sa kan da ba hai di flammability je low ba adu de gi akhoi de ju nga ra ka pham ba ko pa da akhoi de ju comfort lai ba hai tare ko adu na moi na hai ri je kina Boeing program na akhoi national selection pang ga em yaw zaroi ba ko adai da moi na ai ju puthok na bona ba ne initial stage oi ba gi ai understand ni khara wat bai tare du matam moi na hai je akhoi gi flight chi da noi gi phi du na saraga koi gi moi gi phambam sit to sit cover ke kai do sit cover nang sa ngam gadra moi hai je adu de gi moi gi koi gi thakningai kai ka moi pi ri ba mayam dispo glass kari kra adu de gi paper na sa ngam gadra adu de gi handok ta na moi na hai je akhoi gi aircraft ki da moi gi lightweight oi ba moi gi ke mem part mem yaw ri je si je composite matrix oina sema ga hai de si gi akhoi gi banana fiber ji ga matrix atopam ga mix tok chalaga khoi gi ceiling room ba hapa sum de lo yai ba adu gum bangam ga dra ni moina question taw re yonda adai du adu matam du dai testing amata taw dri ba adu du na ai test taw ge ai try taw ge ai hairam me ba adu matung da ne ai try taw kholai je adu na magi future scope yam lai ba demand yam lai ba ko ko de ba si jina one success oita di mi amana si je composite material da dum sar ko ju ya adu na khoi yung gi ceiling plastic ki mata ta habi ju ta adum lightweight su oi ba kana ju kana ba natural ju oi ba adum ma ma scope jam lai tong ngai yam lai na ta fi yam lai lafuji ga sai tapi ba do mai na tharo si chawa ya ba lafui chawa ya ga na thamme natra ga na chawa ya da wa ga na tharo do kale ri ka thakre kakthakra ba lafu si mana masidagi fiber ji sungba matam da koi fiber kg kyam kadi lafu variety du matung ne de ma ji size apikpa to leina aduna average oina ina laura ge ba makhan khuni makki ada makhan khuni makki aina kg tara tara laure ba fresh oina
keji tara tara lafu mabu amna stem na karam piya gumna ani lore kara chawar magana matum da keji tara dum thoksare adu aina extract to kanji da approximately average hai tare moi loi maki variety kudi maki magi fresh weight hai ta head lo chingbaga soli soli mehi mana akhri yauri ngai matam do mana tho ise keji tara dagi 2 to 3 kg ne ba kg hum ki average ta ni ko fiber ji fiber hai ga kangdri ba kangdri adu di sam chamba akoi fiber hai ri ba ko adu dagi mu kanghalle kanghala kan ji da phanyam handagrani bu weight se phanyam handagra kan ji da maximum da khoi na tholaka je kg phaba ta ba sang tholani ba dry ka ma di light oi bani na lafu mana light kg process to kan kg adu dagi picture ka doi ni ko pi sungbagi khoi yan hai ba khoi yan na khoi langai sar ga tholak pa je si buki to ba da khoi na kg tara du dagi 700 gram je si na maximum ne phang doi sam na lafu ama su to ba matam da average oi phangi je 700 gram phang 700 gram je khoi na illiba khoi mani process saba ya oi ba product hai ta fi oi na puthok ko ya ba je si matam sida 700 gram phang ne ne adu duna kg tara amna ko pura sudoga langbu phi sabi abada ke 700 gram hai je akoina phi ahum di sabi yani nupi gi sari phi da phi ahum sa adu hojiki 700 gram je si sungak na ho na bada matam je kya am di lowe masi matam lawde kaino akoi hojiki 10 kg do adum minute tranga mukta adum jat na khaido adum sung yare minute tranga da magi process kui ba bu weather gi matung ina magi kang bu do dryer machine gum ga disina dryer season dryer to di magi pretty haidi tat gi sang hengal le natural light si da koina phogdo ko duine ba adai da on power matung da kang matung da akoina hojiki akoi gi aigi staff lai jing china adigi sitlaga tawraga semba je adum moi hai sing bai matung moi gi leiriba matam de matung adum irai laina ado hojiki 700 gram je sungba matam da sai gi sinmi mana je bata sinmi amana lupa kya mukti phangna kaino aina hojik thammi je gram jam da lupa lising amam adumaina aduna sinmi duna khari hena skill loidana mana nongini da gram jam amani chungta de lising ani um phangjare mai sai gi kaino du lafu ma to bu matam da di 7000 mu phangdui ne wa 7000 phangdui saurang na average oina di mana tha amada lafu ani ko masung ga di adum lai na himba yai ma tra adu ti ga sai ai ho tok ta haije gi bido from wet to well haije bido indo ka tagin lan tu sung wi ai ha bido masi adum chung me na log je yai ko abar thang na lak jar kan sida process mayam hai tare ne chi to ri bese oje anupama gi oina di machinery tools kai ma se masi koi season of Fibre ai aside the khara di workshop ta khara di urame ya sai changjar puda ado machinery tools mayam je masi irai laina available loibra adu wagi masi tauge mi amana kana mi amana tauge hai tar gadi wagi cost effective hai gadra adu ba mayam je di kamai to cost effective hai je one time investment ne madi machine je adum hanjan jan leidong na tam na use to gidawa pot one time investment ne aduna han bada di paisa khara di changani machine je leiba installation adudegi kamai run tawni magi technician la ta pa ko pa kai noi de machine je koi manipur de sap na te ba mapa de ge ne sim koi kano gira india manung mapa ge ju lai adu jaju koi na ina dum di transportation charge to ra handana ba india de dum lawre aduduna adugi charges adude installation kai ka tawduda ayonda di ahanwada di khara costly orani but magi once install to one time investment ina magi adudegi seasonal puthor ko di potuna long investment hai tare ne aduna long term magi benefit di yam banina adu seasonal bazu live oiba pot ne ba adu machine easily available oi matam khara changja bane lak thok laksin da aduga mi yam thangna nongni ni train tawda adum haigada pot man ado hojik si akoi gi mamang da budai pet pan bi gre akoi gi fiber sing je masi ul lai raga di haija batare ko lang si ul lai raga di akoi gi manipur di thaina dagi pisa lon sa toraga horop lamboi benina akoi gi metai nu pijing ji di etta kitang tak pa haigadra si amna khangba adumba pot amane marwoi na pisa lon sai thabuk si patama da khoina nga ngai matam da di yung khuding gi kon na mu pisa ko mom toraga yung pure lai ta lai chu tamal labi dana ado hoji chigi pot si masi akoi gi keno jing da akoi gi mujim oi ba akoi gi sel thungi piom pat hawa akoi kunai sidal lai ba charang na ba
mayamje Man. sigi marksida masi introduce toxin mamatamda Man. adum mai pakne adum chathawa yani di khan biba yam phajana mai pakani haibdi ekoi gi phi saba ko pa ji jo mai skill lamne ba ado like tam mi na phi sa ya de habu ko shulai te ba magi time pass oina mai haija ba khoja ba kaine skill lama ma hengat na bhona ja bane ba adu duna ekoi gi thaina khoi gi ma oina sabiram ba ke ka design khangde phi sa lo sa hai ba gi je koina generation je sung kumdar kan sum hai rak ta ba je easily available oiba position leisel as muje se jam ba je si je tawdana ba ekoi state ki income jo hongna ba koi lai ri ba fiber si da gi yum dong khuding gi huji ki maina phi sa dan angang khangde han ka ai huji si da tawri je angang like tam bangang class 7 8 tam bangang kaina ai de full time yaw banate but ma na suti gu mun mita magi dini gum balon ba che koi de kaina handicraft sana ba adu na ma ju hai hore adu ga mobile yeng dana khotana lai ge dong matam do shape tawraga magi ju paisa ju tanjare adu duga ma makhut masa ju hai hore adu maina tawna ba aina ai gi side de ju kan hona jari adu ga moi gi ai di thabak phangodra ba hai tari ko adu na ai gi side gi aina khtang oi ta jo contribute tawraga khoi myam hai min kana ga da photo pulap tawminaraga sumaina kitang oi ju chakhoi porona ba numai hojik haibi ba dumaina koina lakjaba matam da su koi gi pi gi phirol da gi horaga tongan tongan ba koi gi flower base kumba aduga posai thamna ba nei tongan tongan posak khara so koina item display to le je koi uzare ado tongan tongan ba machu gi kai gi poso koi uzai hai jari ba masi machu sangbagi process se sisu koi gi anupama gi workshop sida tawbi bra aduga sangaga na masi da sangi machu se natural dying oi bra natraga kamaina tawgi masi ju khara haibiyo khoi huji machu sangbai khopa ja khoi loi tok jari ne kanam ta kaino tawde aduga natural dying haibadi huji ya roi kai gi no ja huji ki makena adubu natural dying jai try tok jari khoi gi beetroot hai tari ko beetroot adudi gi khoi gi sunflower yaingang adudagi machu je adugi mayam jai try tok jari aduda magi fix tawna ba modern ji gi sana ba gi process ta khoi tawri adu bai khoina lang je color phajana chu bangambra adudagi ma je wash tawr ta kok tabra yena bidamakta hoje khoi bazar de adum easily available oiba machu je khoina try tawra hoje ki oina de ma taw adu hoje anupama na sibo kil khongcha sil lakku matam je stay da karam ba khudong sa da hardship na jing ba jing di thengnabi hardship haragadi atai ge di adum matam jangba wakpudi oi ko ado matam jangbu de khoi dum changjar ka su kai de learning process ne khoi di adu bo leiri ba laiba irang je si jinai khoi je yam thina plan ama to kan da dum soye ba leiri ba adi workshop si ju khatang lap tak na leibani na khoi leiri ba laiba irang ji to kan ji khoi ju close tore thabak su mum no khangdre lafu je lausal ro khai duk na si jina na thamba ju payama tamama palal laiba ju yaw kre adu na atai hardship haite atai gi de khoi dum face to gam ne but khoi leiri ba laiba irang je si jina khoi gi main problem ne haita masi atop to poi koina pham khara da chacharuba atop tongan ba simam da leiruba mioi kya na so sigi leba irang se maram or kan da taw ningba taw ya ba taw da ba mayam taw ngam dre ba se masi koi mafam khudi makta de simpham khudi makta masi effect to re ba se koi adum chacharuba tan da khangjai marketing gi du demand gi report ching je masi di kamaina online ju tok jagi khanjari adudagi demand di phajana laire demand si ji maroina koi gi nupi gi phiron singda adudagi nupa gi dagi so noi nupi ngakta sai nupa ju saron hare pochi marketing to ko matam da koi gi magi natra khongau phi ma dan laktui ni dana adugi course sidi kamai to nupi gi de koi fix tok jare khange bako adu nupa gi phiron hare ga di kari gumba lengyan gumbo re de koi dum fix tok ngamani kam challe ji lengyan ma je lengyan ma je 2500 3000 kai gumba lairon no hakpa gi mong la natra plane nate morang phi hakani batai de khara kai no yawgani adudagi design akoi gi kangla sanung ja yaw pi ai haidi adugi matung ina design de matung ina dum akoi ken tok jagani akoi gi mukam gi nupa gi lengyan to adumaina dum lakaduine adu mamal chawrang na muka ga mane ne muka ga mane kitang daw jo more zo puri dor so tumaina chawrang na dai gi maya de laini ha ne yam nuai ji adu ziki akoi gi anupama gi ji leibo workshop che sida di chawrang na mi kayam thabak suminari part time or su yai full time or su yai kayam suminari adu
ai tamo hai je ko ai khoi ne ihanan hodok matam do khoi mi ani mutang ne ai di ai samang yauraga degi JRF ma yawme ko adi degi kaino technician nga tora khoi head adu gi matung da tha amani ji da ai mai tora part time boys mai tora kan da ai ji ai samang yawja khoi mi taruk sujare sidagi henna ai hakat ke ju khalli adu na ihan ham da mo ji training ma cham piraga training du da mo kuma cha ham haibam mi do adu aina sum ai gi da hapsen ge na khanjai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯅꯨꯄꯃꯥꯀꯣ ꯑꯅꯨꯄꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯇꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯖꯔꯦꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯗꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯀꯩꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯖꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯟꯖꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯇꯥꯗꯨ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯟꯖꯔꯨꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯆꯠꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯨꯄꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯨꯠ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯈꯨꯝ ꯃꯁꯥ ꯍꯩꯕ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯥꯏꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯀꯥꯝ ꯕꯖꯥꯔꯗꯩ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯆꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯩ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ나 ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯖꯤꯡꯗꯩ ꯇꯥꯗꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯨꯠ ꯈꯔ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯝꯅ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯇꯝꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯔꯅꯦꯜꯗ ꯄꯦꯄꯔꯗꯪ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯀꯅꯥꯝꯇꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜꯗꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯥꯟ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯩꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛ ꯊꯟꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯅꯨꯄꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗꯀꯣ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯇꯥ ꯀꯩꯀꯩꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯩꯗꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯔ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯑꯝꯇ ꯄꯟꯕꯤꯌꯣ ꯃꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯕ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯀꯣ
aina tauriba thabak hai tare ko aina tauri thabak tu da ai jam penjaba adudagi tauri do ai yam enjoy tawjaba hai tare aduga suminari duga do yam nungaina haidi family am dong na yam nungaina laiminaba adudagi jo mu income jong phangba ba pulap chawkhat minaba ya ba hai tare aikoina ki gumba aina la yam tam kare adu tawgre haidana kainom da confine tawra mafam am da atai ge ju ka am link lai ta ge lai bedo adum ma de ai kaino ko sham kana kana da brain khalle ba aduna koina khara tam jaru ba khara duna ek application oina wala kanda mayam da ju kana ba khoi gi relation ju phahan ba aduga enjoy ju tawba learning process oi ba adu moi ta de ai tamna sen tan bisu yabo aduna imu pu ba sungam ba adu entrepreneur oi rame ba du da aduna aina isana pamja ba ai ta anupama marakthana koi gi anupama gi kaino se qualification se si chitang koi viewer sing je thambe haije ge ta ai je isana kaino class graduation ko MSc biotechnology ne adugi matung da MSc je loiraba matung da ai PhD tawjare karam university dai no kaino be je masal be je PhD to baje Mizoram University aduga Manipur University ga pulap ai guide na Mizoram University gi aduga ko guide na Manipur University da gi aduga tawjarak pa topic na akoi gi lairiba Manipur da le phangiba laphum makhan jingje si ji gi magi molecular haidi DNA level da isolate tawraga ma karam karam no na khangdokpa aduga pambi je dai pa pambi jingje awon ba haitare environmental stress la kana karam ban hena how le hogani have a resistant gene haitare ko adu me thigalap adu PhD loira matung da aina tawjar ko je han postdoc ama tawjare aduna department of biotechnology na sanction tawba aduga aina kaino da center na CAU erosion badalo adu du loira matung da another postdoc ama ga mu tore aduna science engineering research board and SERB ko DST na kaino tawba department of science and technology government of India gi makhada national postdoctoral fellow na malai adu do aina phangjaraga aina khoi gi tagel da laiba IBSD Institute of Bioresource and Sustainable Development IBSD je sidai ji da tawjare sumaina ai gi academic habit chawra hai ado hojik khoi gi lafu de gi sungwa langse masi sai gi anupama gi to PhD to gi ba feel kai hai tare adu da gi motivate to pane lawi ba ya koi ai hojik na ai isama PhD gi aina tawjari manung do adu da si idea mayam ji ayuna thoklei ba adu ai di postdoc makha taw da lai bani na aina thabo oina puthok padi ngam da ba tawdi tawning ba adu na aina PhD 2015 da loje ai adu dai da aina PhD radio to ki chance ama khap phangjagi ba adai da aina mayam da dum haijagi ba science magazine da aidi kanano manipur dagi kanano na lafu dagi fiber sunga work tawning ta di ai dum matam da jam plasm lafu gi makhan am tharaga ai unda lai ba labu ama pura adai da sangam ma hai tare ko adai da adugi makhandu lauraga extract tawraga amta work se hobby yo na request tawjagi ba adai da kaigi no dai makha adum research taw leram ni nangam moi da adai da kanamta na serious oina laudana kanamta na in the contact taw da ai isana ko na ai pamu man gi da na topic se ai oina jam taw sangra ai badi tawning ba gi apama du lai gi bani na koi matam khara changjar ga su thabak si tawre ai bani adu keno anupama hojik se hojik si जिगलाई बो खोंसत सिगी खुगी बोग लई बो थाक सिदा कोई की तरम करम गवर्नमेंट की माइके देगी ओरो अतोप दगी ओरो मतिंग फंगी बो फाइनेंशियल असिस्टेंस कुम फंगी बो अदुम बदी लई लई याना मदा आइगे सिगी प्रोजेक्ट हाई तारे को सिगी लफुदगी फाइबर सोंगगी प्रोजेक्ट हाई तारे सी प्रोजेक्ट से कैनो ना Biotech hai ko Department of Biotechnology makha da laiba Biotech hai aduna moina biotechnology ignition grant aina ama project ama khak moina call tawe aduna moina sigi call the north east ki oina ai je select tawraga moina ai gi sigi project mayam loi moina funding to bi bane adugi mathak ta aina mo project to mo thajai adugi project tu na kamai tawe da lafu makhan afabado sai makhan khara hena afabado adu do koi gi isa da ju medicinal value yam lai di ko adu ju aina test tawraga dagi quality planting material and tissue culture je adu du putho farmer ga da piraga mo ye thana wan adugi project ma mo so CSI ri lok tharaga lai je hojiki lafu gi medicinal value je si pal poma tam ji da koi gi lafu dagi sungba fabric se lang je masina saba piron je asi sepa matam da koi gi sai
हाइफेक्टिव पंद्रगुम तौरे कोई स्किन फ्रेंडली होइबा हाइब्रा केन वहिदो कोई हाइदि कना टॉप फिरोन उसिना मतंदा कोई फुनबा तौदबा दि हाकत जब कोपल लेदना अदुम तौबसे सिगी इंसिडेंट सिदी सुलै लेतेन लो याब सुलै लेते zero ने लो याब मयाम जो दुम व्यू को अदुगा आइना हाइजगदमना स्किन फ्रेंडली हारे स्किन फ्रेंडली दि ओइरे को सेपदा नुंगारे को अदुगा अतोपा मग हाइजगेबा एंटी माइक्रोबियल लाइन अमा लेदिबा कइगिनो द अखोइना फीजे कुइना नमझलगा थमोर उपुमनुंग हापचलुरगा ना फंगस काबगुंबा अदुदगी बैक्टीरिया अदुम टेस्ट खरा दरकार लेबा अदुदो आइना सिगे हि सारिबा फी मैम जे टेस्ट तौवे फाना टेस्टिंग थाय अदैदुदा मोगी जे ग्रेडिंग अम पीबा 5 सिना ग्रेडिंग क्वाइ हाईएस्ट नेबा फी एमना स्माइना तिन जादे अदु तौबे गादा आइगी हुजिगी सारिबा अखोइगी बनाना फाइबर ने सारिबा फीजिंग जे माइ ग्रेडिंग जे 4 to 5 लोइना मक फंगेबा हाइदि 4 मखाई जी लौना याद्रबनेबा अदो 4 दिन 5 जी मैक्सिमम नेबा मासिदा जिदा लोइम ग्रेडिंग जे फंगेबा अदुदना आइना हाइजनिंगबदी बैक्टीरिया दे जुमा एंटी केनो ओइरे एंटी फंगल जु ओइले एंटी बैक्टीरियल जु ओइरे अदुदुगा माइ ग्रेडिंग क्वालिटी लुक्स एवरीथिंग मागी जे लोइना मग माइ ग्रेड जे लोइम वांग वांग लोइ पास तौवेबा अदुमाइना आइ थमजन हौजि ओक्सार को वारी जिदा अखोई नुपीसिंगी ओइबा फिरोन खरदि अखोई उरे अदुगा नुपासिंगी ओइना सु मसी यामना केनो तौरे हाइबदु ताकपीग्रे को सवारी साना साना अखोई जो होजिकसे सेनिंगबा दु भोकपा हाइतारे फीजे अदु हौजिक से कोइना हेता अनुपमादगी फीजी फंगबगी नत्रगा मार्केटगी फंगबगी खुदुम चाबसे मसीदी लैरब्रा नत्रगा अखोई प्रोडक्ट की दी लैजरेबको अदु प्रोडक्ट लॉन्च तौबजे कनो अहान बोबेनिना अखोई जुको कितंग फजना लॉन्च तौनिंगेबा अदुदुना अदुगी मतम खर लौजबने अखोइना अदुदुगा वेराइटी खरजु यामनिंगबा अदुदुना अखोइना हुजिक तोइजे हुजिक अखोई सही फारकपा आइगी सिगी प्राइवेट लिमिटेड से सही फारकपा आइतारे एनिवर्सरी गाइड हैबने फर्स्ट एनिवर्सरी जे सिदै प्रोडक्ट से लॉन्च तौरगे मयामना फंगलगे एनिवर्सरी मौदे कोइ सेट फंगिरो अदु लफूजी चौखाइबगी हाइतारे फाइबर सी सेमकनबो होनबदा मागी मचुमगी कई वाफम खर थंबिगिबो सिगुंबो मयामजे सिसु अतोप मफमदा हाइदि लफूगी पोसी सुमांग मांगद्रे वाफमजी थंबिरबनिना तोप मफमदा सिनबो याबो अमदी कानबो अदुसु खर पनबि अखोइना लफूजी चौखाइर मतुंगदा अदैदुदा मागी मही हाइतारे 700 ग्राम फंग्र मतुंगदा मही जे क्यामु मही जे हुजिकी वेट तो 1 kg दगी 7 कनो मुक्ता 300 7 kg हाइदि खितंग लेंथों लेंजिम मपंग के का यावरगा को अदुमाइ लैदुनी अदुदै मही अमुक मपंगम खाइरकदुइनेबको मही दो आइना तौजरी जे फजना अखोगी जूस सुंगबै टाइप नमजल कंप्रेस तौरगा माइ मही दो अमुक पात्रम दे लोथुएदना अदुगा एनारोबिक फर्मेंटेशन हैना सिनुचा संगंदबि थम्मेदना अदुगा मागी लिक्विड बायो फर्टिलाइजर हाइतारे अखोगी केमिकल फर्टिलाइजर की महु छिनबे याबा अदुगी टेस्टिंग तौरेबा अदु मागी क्वालिटी अखोगी टोटल कार्बन मागी यौबम तोपा अदुदै नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम यौबम तोपा एनपीके जे अदुदै टेस्ट का फजन यावरमेबा अदुना अखोइना हुजिवाली जे खितंग हेंतो हेंसिन खरा कोइना स्टैंडर्ड अमता पोरपम दरकार लेबा अदुगी मतुंगिना स्टैंडर्ड पोर मतुंगा कोइना बॉटलिंग तौरगा अदुम लिक्विड बायो फर्टिलाइजर ओइना योंबियानी चाहलमना कनादा ताई लादा ताई हैनबदो हौजिकसे अखोइना अतोप वही अमदा हैजब तारेको कनामो सेलथुमगी फिबम फगतनिंगवा मिंदी कनादा ताई लफूदा ताई हैसि याफ्रा याम नुंगाइजे अनुपमागा ngah wari watai smain tawse adu ji akoigi viewer singida kam kram message ga pibini wali akoina taw thaba ama tawum damda ko thawai yam yauna tawbiba aidi mapune na khala taw aidi kanangi ngah tawramaga paisa phanga topana tawa thaba am tawide phone tana ba tawba haidai hauramadi phone tana ba tawbi tattaba continuity amara discourage tawraga laba irang ni khangde amana ni khangde financial problem ni khangde koi entrepreneur haidare ko koi je marak te tatli je aidi khang wat persistent oida ba haidare adu do adum phajana khangaga awaba du ko khangaga phajana thaba am mai onsal buradi mai pakna ba du tawni ha to haninge अदुदुगा
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯛ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯋꯥꯛ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯋꯥꯛ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯀꯜꯆꯔ क्वालिटी ऑफ वर्क से अदुदेगी वर्क लाइफ बैलेंस कई काज हम फजन खंगहनिंग हाइतार लाइक तमु हलकता जो युंगी थबक कर तोबा अदुदेगी अखोई नुपा न और नुपी न जो थबक तोबर हलागा जो वर्क लाइफ बैलेंस से फजन तौरदि अखोई तौरिबा थबक खुदिमक लोइमक माइ पाकनि खलेबो अदुना इ सुगुम मयाम जे फजन मयाम दा हाइजनिंग हाइतार थबक तौबदा थवा यांग तौबिबा माइ पाकन तौबिबा मरकता वादना तोकना दुमाइ तौबिदबा हाइतार एतो अदो अखोई जी केनो बनाना फैब्रिक सिगा mai leiradi kai kai habini banana fabric gi haradi aidi aigi isagi keno oibnina magi future scope yam lei aduna khoi state ki income ju fajana obi yai ani masak ta ko ju yani amani india da haitare ko अखोई साउथ लोंगी स्टेट है तारे कहीं तमिलनाडु गुम्बा जी तवे बनाना फाइबर कहीं नो मोई लफु याम फंगे अदुना मोई लफु दुना क्वालिटी उखर हंदे मोई डोमेस्टिकेटेड ने बखोई दि वाइल्ड याम यावेबा पंडिंग इज द अखोई इंडिया की कम कम स्टेट ता सिगी लफु की लंगजे मसी सिनबा हौरे कोइन ताजो तमिलनाडु में ताजो रे पंडी रे झारखंड गुम्बा जु तारे मोई ना ना मना फाइबर सुंगबदो ओइबा प्रोडक्ट लेतबा मोई दि फाइबर योनबगी ओइना सुंगबा अदुगा प्रोडक्ट सारे जिना अखोई बेंगलोर अंद्रा को अदुदेगी कइनो होजिकी तमिलनाडु जिने हॉटस्पॉट ओइरिजे होजि अदुना मोई देगी मोई दि मेचिन फजन डेवलप तौरे अदुदुगा मोई फजन प्रोडक्शन जे लइयेबा अदुना मोई गी जु माइ ओइरिनेबा अदुमाइना अखोई मणिपुर गी जु ओइना बनाना जो फजन होबो पोनिना अदुमाइना फजन तौ अखोई मणिपुर का मोई का सब मानना क्रिकेट इनाना तौबो ngam ne khan bibra अखोई तौबो ngamni अखोई ने खितंग सोंदरि जे अखोई थेंग होबइने अदुना ना सेइ जे अखोई म्याम चंगना तौदि फजन पोटेंशियल खुदिंग मखोई सिदा नुइ लइ रे रॉ मटेरियल लइरी अदुदगी स्किल लइरी इवन गसाई ताकपी ग्रे मपान गी लमगी मी वो खोई सिदा ट्रेन तौबो यारे हाइदि कुमांग जाउसु लइने मोई द फंग द पोट हम अखोई द हेंग लइने हुजिक लइबा लफुदगी लंग सुंगबसे मसी कोई माहिरो ओइगेदि गाइजब तारे कोई रिसर्च स्कॉलर अम ओइगेदि होना माइंड कंसेप्ट तोगदि पोखिबो पोट अम ओइरगसु थबक ओइना पांथोकपो मतम सिददि कोई चौराना कोई था तरे पान साइदं नाइदिने तापीबनी अदुई मतुंगदा कोई चाही फारपगी एनिवर्सरी दा लॉन्च तोगेन तापीबनी को अदो हौजी बोकी खोंगसत हाइजब तारे सी खोंगसत सिदा कोई कमेंगी माइकैदगी ओइरो अदुगा टॉप टॉप लुप की माइकैदगी ओइरो कोई अनुपमागी थबक सिंजे सखंगबिबा अदुगुंबा सक कई हाइतारे सकता चेन सिंबा पीबीबा खोटपा अवेयरनेस पीबीबा खोटपा अदुमगदी लेबिगरावरा अदुसु खर पनबियो होय लेजे आई खुजी पोक्ता सिगी एरिया जेदा तौजे था तरुत्रे fully functional ओइरे जे था तरुत्रे कुंगारी को मरक सिदा आइना अदुम कइनोगुंबा सिगी लफुगी फाइबर की मतंगदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अदुदेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस आई अदुम पेपर प्रेजेंट तवे मागी स्ट्रेंथ माई कनबा टेंसाइल स्ट्रेंथ कई का मैम अदुदेगी माई मखन साब याबा को मैम अदुदना सुमाइ तौदना आई नेशनल कॉन्फ्रेंस तको आई बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड फंगे अदुदेगी हंतक रिसेंटली अखोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को नैनीताल दे तौबा अदैदुदा जो बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड फंगे अदुदेगी लफुगी सी मतंग हायरगा होजिकी बोइंग प्रोग्राम हायरिदो बोइंग प्रोग्राम दुदा जो आई काइनो अखोई स्टेट की काइनो ओइना खल्लगा नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट तौनबा नेशनल लेवल दा अदुमाइ तौगा खल्लगा अदुमाइना काइनो रिकॉग्नाइजेशन फंगजरे अखोई इसागी चिल्लबा मतम कया काइथोकपीरे हायरगा अखोई मणिपुर की इतिहास ता हाइजब तारे अनौबो मसकम ओरिबा लफुदगी लंग सुंदना तोंगान तोंगान प्रोडक्ट कया पुथोकपगी मथांगदा मंजिन थाबी अमो अबिबत नतना तोंगान तोंगान वारी गताई अमा साबीदना शेयरिंग तौबिदमता इमेज टीवी की माइकेदेगी हन्ना हन्ना थागचो फुंदोकचरी लोइनना अखोई हाइबा अनुपमागी खोंचदसे मखाताना चथबिबा ngamba oibiu loina yengbiu khuding maksu miyang tabiu khuding maksu ekhoigi inakta ekhoigi lan thum yam sungba yawa adumba posakse ekhoigi inakta leire ekoi posak sing asi sinabiu
ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯨꯄꯃꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯃꯦꯖ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ.